Mendak si palai ka khalai tere ku rampang kinong yalam ka UDP bat kiwe ki seng san per thai kila kiu ren san ban penchai pat ba ye ki matrikam jong ka party ha ka te ka singi kinong kran bakong san kilong uba Robert June Kharjaran Vice President ke UDP Central Body bat uba Jambor War kertong MDC jong ka party Hak penyadai yang tak gariti dusun joki Jom gariti jom urinum Dei gariti jom kirinum Balai tak penek yang tak gariti jom godum Balai kim siemnok nangi Yang kita gariti jom kirusai Lalu kita civilized society jom Habakum kita kapor Ubah joy uyeng bat ukeli Toya thuk Ya ke jinglong ke jingman Jom kilong kemi hari thor Pinut mo banong, berkilong kami hari thor, kini kitrai jo kaying, kitrai jo kendau, kitrai jo kur, berpinut mo banong, berkilong kami hari thor, kierengkat, berurang bat, bendem umat pun, barang, berhukum kita kapor wong, let cari kasih, pinut ya kalong kami kini kitrai jo kajai, kitrai jo kaying, kitrai jo kendau, berkalong rengkat berurang bat, uta udai urang bat. Ubara ya ke burung ke ijot jom ke jek beriu hak Constituent Assembly pediang ke Constituent Assembly ya ke District Council pediang ke Constituent Assembly Bangindon ya ke nih secara kadar kemudian haki senan ke beladak kumbang ladang ni pai nyopau senan nyopsan senan tam kita jadi kinong mikmat ke jongi kibara ya ke riti ke dustur ke jongi hajerong duk kiba periksan ya ke riti ke dustur ke jongi haduk kata kador bar Sosi, om day sosi, sosan ay badan. Kirang ba jom kajak beri gojongi, kibas nang. Ya kata kakam ya dari gojongki, dah kebahiat mami tong duk ya kayin siap jalo jom. Namkwa banong mano kita, saya mudur di maki mano kita. Kajing ajak kepa kambe kajing hiat ma, ya kayin siap jalo jom. Pishim nangkong, ya kahok jom kurim gojongki. Pisim nengkong ya ke hok bagi kun ke thei jong lada ka longing long sem ka jot ka pra lada ka longing long sem kam bet lada ka longing long sem kam skem hang no ngin tei ya ka ri ba ka jet ngue lada ki shlong ki thau ki et ki hima ki right kim skem kim ne kim sa ka bama ka long yok ki peniem ya ka yin do bilat bak sakershan da ki sik ut hang no ka yen ka jet ngue jong kita kena kibang hapan mudur para ri habakum kena report. Kasik schedule hadin bakalapan kaya ka dis council kelano lajong senyeng uben hei hakaban yada ban penek pensa ya kami bak kajet ndu jong. Para ri be nginobla banlen badai ka dis council gawala penek ya ka sensar khadar trairi ke jongi. Kalau saya hil atau mau di sekonsil, masih yuk di sekonsil, kekam ke bandukong golong ki penduk yang kita kilal, lami kita ki chief, kamu kisim, apa Mizoram, jongi masih yuk ke di sekonsil, ki penduk borswa yang kita berterai ini, katakan di kejingan ter, dari jongi. Omtang kunta para lebih POE hakeleng jongkari India menta arajar arfulai, karu misal Pradesh government dari kabinet garai banong na kasorkar India wanra no ya barok kawai ka Arunachal Pradesh bahkan hak hapo jang kasik schedule di tribal jong ka Manipur menta ki dawa yang tak separate administration bahkan dan ka bor tawan ka bor penyagaan bot ka bor semsar bot ka bor bishar bi shadow kata kanyalam yang sa kasik schedule kapenta mi jong kanagalan dan kata ke Eastern nagalan kata badan apeng jong ke jinge keren bak ka sorkar India bonong ya ka benta mi jong kanagalan wanra ya kata ka bor sensar ka bak hampir ka badan ya ka bor tawan ya ka bor penyagaan bat ya ka bor bishar kata aru kan nek hisya kisik seduli kop bor na ka benta ki hok jong ka jaj mi ka kendau ka siap ko balabatay ni Pak Robert nilala ban tulong menta ka skan Rasul syar ka khadar ki dorbar snong ki dorbar rat nagat minta ya ka ban tunkop bo nagat ban tunkop bo ro da ka an
ya ka jing trekam jong ka seng kan thei snong hapo ka dorbar snong nadar kan pun kopor da ka an ya ka jing trekam jong ki seng samla snong hapo ka dorbar snong bat kawai gu ka bangilap pendat ka dei ngilap pen kopor ya ki dorbar kur ki jongi da ka an ka jing thumu jong ka ne ka jing pen kopor ki dorbar kur kalong ban yada na kinong shim kabu kiba mut ban penkelano ya ka kengkur ka kenjat jongi kom ka jat ngi wan na kata ka society ka ba compare ni ki jat ban riu ka ni ka perthai kata kata ka matrilineal society ka jat ban riu ka ba ai jat shakakmi lada ya kan ka kengkur ka kenjat ka tipkur ka tipkha ka jungi lada nginum pen kubor da ka an nginum yada da ka an ka ba ima ka long kum ba ka long ha kini kisni bagi ya kran ka long bagi don wat ki politician ki jungi iba persang ban pen bakla ya ka kengkur ka kenjat ka jungi kum ka jat kani ka dai ka kam ka bangi kum ki MDC ba FIFA hang tai ni hap ban shim ya ka jingkit kli ka jungi ko ki pat ba nung chong chinong jong ka apu sa paryong mau that nation constituency na kaliang jonga kumu MDC jong ki ngalat persang ban IT ya de ban trei ya ki kamparo hoy ngam ni kran sa phang ki scheme persang ban trei ban baro ki chinong apo mau that nation constituency kila sakhi kita kikam ki bang na kaliang jonga ngalano senyang ta ka jing long try ka jungi ya ka kendau ka siap ki klau ki betap bet ki ke barok ki badan ha ke ka kendau jong ka jai pun riu ka jungi dei halor ka ni ka kendau nan la pen kop ka bor yani bangin thau an bangin pen skam bangin pene pensa ya kita ki dorbar try ri jungi kumbang along ki dorbar snong ki dorbar right ki dorbar hima badai hapo kani ka kendanaan jong geriti sensar ke rindia ke district council la penkop ke bor yangi ke jat benriu lengba ke district council bangin tahu ki an ban penek pensa ya ke kengkur ke kenjat ke bekerpang jongi kong ke jat benriu ya ke shongka ke shongman ya ke jinghir peteng ya ke spak ke pau ya ka kten ka thli ki biti ki dustur ki babun jongi kom ka jat ne namar kata ki pat ba biye snow to ya kan ni ka we ba bang je ya MDC kamot ni je ya uta unong sensar uban let hangte district council na ka benta baun ya thau ya ki an baun penlong an ya ki hok ki jongi halar ka kendau ka siap ki klau ki betap bat ki bedan hakani ka kendau jong ka jat benriu ka jongi baun len ban thau ya ki an na ka benta ban pene pensa ban penskam ya ka sensar trairi ka jongi sensar snong sensar right sensar hima ban pene pensa ru ya ban thau an ya ki viti ki dustur ki babon ki jongi kom ke jat andri pat ba biye jong ka arpusau paryong mauthat raisan constituency ngadap de ke jing sngongo ye phi ki pat ba namarau snang arajar khat khindai hila ai ye ka kti ka man ka kti ka diam ko jongi ban pen job yanga bangan long unong sensar bat MDC jongki ha kani ka kinti ar hajar khat khandai haduk menta ki pat ba biye ngala persang ya ka ban pendat hok ya la ka jong ka kamram ngala persang ya ka ban trei sitom na ka benta jongki ki pat ba teng ngala atlet no ya la deru ngalahap ban syak sitom ngalahap ban pekmet ngalahap ya ke ban pusan ya ke ban durap ban pendap ya ke ke ban mapi ki pajba pila ai hanga ya ke kambangan syukuri ya pi ngalap pular ya ke hima meriau
Lada dan ki kon ki hajar jong ka Himam Riau hang ni. Nalong lo senam marajar kat kendai ko ki kon ki hajar jong ka Himam Riau. Lada ki ibet yang abangan long u MDC jong ni. Pandang ala job ya ka election MDC. Yang in ya trilang ngam ong tang mga andrai rengkat bapi kakur long siem hai Himam Riau ki menteri ki lendok ukon wajar ki ramba senong ki sordar senong jong ki Himam Riau ngen ya trilang daki pautli ki senang tim damsu yu siem bapura ngen ya wan ra no yu siem bapura baga sensar ka kadar hapok jong ka Hima kan long kabayat baik kabayat renti bat kabalong ru ka kum ki viti ki dustur jongi kum kajat benriu ka sensar ka kada